Kepada kong ke office jong kari bawa dorbat ke aku beli kinokit kambaro nadu chief advisor Dr. Didi Lepang, advisor Pak Kensai Makdo, tahu presiden Pak Ardi Syadam ki nongkit kambaro jong kari bawa dorbat ki well wishers ki para nong susdong ki baai ki jing kersan ke berat pa ban penurlong i kijing temu bagi kam jong kari bohdor bar kini senam ki balalinyo kumta da kamensim jong kijing sungu ni la ro ban pendep ye ki kam laki long ki baret ni bakrau ki ba ka perthei ka yi ban ka perto ye kijing tre kijing ka agai dei bat kijing nang ya sakma bat kijing penpena ya kijing don ya ki kam ki jam ya kijing trei kam ki jong kari bohdor bar ka ribohdor bar kalarai ban penbi ya ka kalendar na utau senem arjar alquran da kijing sngau i ban da kijing kemen gilerai ban penbi ban pelai no ya ka sagi pai ba ban penpoi sigi nong song ban penpoi si kendong ken serot bahap apo jong kari boy district da ka ba on pelai yaka haka absan teri penai khatwei arjar apwei haka ba UMP jong lok sabha ma Vincent H Pala unwan ban release si kari kalender haka jingdon lang jong chief advisor jong kari bohdor bar Dr. Didi Lepang, advisor jongka ribohdor bar ba RR Kensai Makdo lemru ba kinong trei kinong kitkam kitkot jongka ribohdor bar ba kiju ke por na kaliang jongka office jongka ribohdor bar ya aware ya kinong susdong paro jongka dong riboy ki bakwa ban sakhi gane kesngi ban pelai pai ba ya gane kalendar di khot soba di priang soba ya pi banepoi hagani kasngi hakaba ka function kan sedang nadu kepor sibeje janbit